Inggih, sedurung acara puniki kawitin. Iring dengan sarang-sarang nguncaran puji pangastu hara panganjeng Imat. Om Swastiastu. Inggih haratu idodane pamiarsa sami. Titiang sekesanti paiketan arya wang bang pinatih dusun Sari Merda. Sane mangke jagi ngaturan geguritan pupuh sane mamurda gaguritan arya bang pinatih. Kaketus saking babat dangyang bang manik angkeran. Pinaka pengwacen dane Gusti Mangku Saribang ene Gusti Biang Miji. Dalar sane maka penegas Bapak Nyoman Arya Pring. Maka pamucuk penglingsir dane Gusti Mangku Saribang pamongmong pura pusah Saribang Sari Merda. Inggih sane makin kawitin. Sang Kanjani ane dadua ceneng pagahan. Nah tuh ceneng ane jani aduh nyen pamngidih anak ibu ko aji. Ane dadua tuh ane sanang ulo ceneng pagahan. Aduh ngapang abace Nah buwe nadini nyen anak ibu ko dewo. Bang sido sajo ne madan ngadungan. Bang sido ngawetwang ane karawasan melang. sekalalan anis kalau Nirawasan aji dadu tu sing jadol ini. Bang sido dewa negasan. Sekalo kelawan ini sekalo itu ane mabuang. sajroning agama Nana pemekasnya ane dinilah terus disejerohane anak ibu ko cening. Ngiling anu dong nih karaos agama nih. Sosialo ngenapa titis Bele-bele dini ne karaosan susilo ne tu pesan ne mula patut angon ni dewa pikukuh ne mula lakar nasaran nyeri sejeroning kauripan ni dewa. kasianakang reng ida sang pradenyan jati Tuane subuh sido madan ko sinahin yato kapes tikoyang ring sang meragu sujano ane ngambek kang ring sejeroning keparatnyan tuane karau sang meragu kediat mikan. sane madan teri malo Ceneng sing suwud-suwud dadi anak ibu ko aji lakar mituturin ragani dewo. Nah, pangi dewo roh. Pangi dewo nawa ne ada bacakan ya to ane karawasan terima lo ne. mamoto mamunya kamale Di sejeroning ane karawasan terima lo itu milo kadi. Tuh ane karawasan ya memotoh mamunya sing jadole.
Mena kadi wawadonan. Wen, maka mewah sing jadelenane subuh kalau tak dini karaosan di jagat. Ne karaosan tu sinale tunggal wawadonane munggu di sejeroning terima lo. Oh. Anto terima lo keadane. Nah buen dah ditegasang anak buku haji apa ngedewa sahian pedas tu si jadelen. Mulo ane karawasan tu tuah iterima lo. Oh. Keleden anto impase Ian tuah dadi nyen mako pengide anak ibu ko haji kapin ragani dewa ning. Ian cara menjalani keleden. Impasin tu makajang. Mangdenetan ngardi ribut Maka tujuan yan subui dewa sido lantas ngimpasin tu makajang. Pangsing sangkaning tu nyelakari dewa ngawatuangan ne madan ribut ya tu biyuto ne. Pakuranan nyamo beraya. Napa makasnya ne sing jolen ring sejerone pakuranan bile-bile semeton nyamo barayo ne tetu pemakas Ring pekraman mino kadi nah ngelantur nyentuh satu oyang ngaji Kadang lantas nyenado ditu di sejeroning pekraman iya tuh di sejeroning bebanjaran kan Ceneng bagus ada ampah makte nah cening tuh mawenan pengide haji ne kapiragane dewa ne cening bagus bile-bile do pesannya nih dewa lakar mangpa ngeleman ngabo padewekan ngabo ragane dewa oh. Samadilan tapa berata Buenane jani ado nyen mulo sandang angwone dewa maka gegelaran pangsida dewa ngelaran ne madan samadi bile-bile tapo baratone Triaya denyo antoka bahwa sang aji lantas di sejeroning panegas yatori sejeroning sesuduk tuh sing adolen ane subuh kali wistara karaosak tuah madan teriad nyone buwatang aceneng asarata Wenan aji janing ide kapin ragani dewa ning yan ko dadi ban buatang pilih-pilih sekenang saratang nyentuh cening
Indriya sakti Dasarin tu ne mula anggone dewa maka bantang ngeret lantas di sejerone kesaktin yo ne madan Indriya pang mawastu dewa sida murno ne madan kemomuan pang bisa ilang ketene raga dwesa mino kadi nane madan raga dewasa ne tu ne pang sido dewa telabang di sejerone dewa ngeman maka kau repang dewa ne dini di jagate Puna jroning kayon Kengken bani dewa nayanin pang sida punah pucok dutune ci sejeroning pikayun ni dewa mangda tanang aduk mialang pang sida ditu lantas tuara ane ngawe biyoto pang sing ngaduk bilih-bilih lakar nyedo apa buin lakar mapialang ditu di sejeroning kena niancap kanir bumi Neyan subuh dewa sida nyen labang ne bawa sang hajin tu sinai dewa lakar sida ngincepang ne karos ke nirmalan lantas dini digumine gana luang satanan sang budi satwa pina kelinge maka genake ane mau tamo bilih-bilih yan rawa sang haji tuh gumanti maka linggih hida sang larang budi satu keto nyentuh cening Inggih Ratu Dodane pemiarsa sarang sami sane dahat wangian ditiang sane seneng miragi gaguritan Arya Bang Pinatih sane mangken sampun puniki wenten bukune ring sajebagen toko-toko buku ring Denpasar ring toko Brata yang ring Gianyar ring toko Ratih ring Klungkung taler wenten ring toko Subur sapunika atur piyuneng ditiang majang ring Ratu Dodane sarang sami pemekas sane warih ide Bang Manik Angkeran sapunika